الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini mga palanggungan sa agama Islam, kita niyo pengajian tiyo-tiyo dahil Suratul Duha. In Suratul Duha, surah Makkiyah. Artinya, in surah ini, nimau para Rasul sallallahu alaihi wasallam doon pa siya sa Makkah al-Mukarramah. Amin lang ta masih pa magtuturon kaniya in wahi dahil Allah subhanahu wa ta'ala yara si Jibril alayhi salatu wassalam maun kaniya. Jadi ini dahil sa mga pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piyatar lang doon ay ni harak niya ang perkala amin lang ta jimatu biya mga nakutain pagpanaog sin Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na amin pasalan ini na magsusung in pangjuri sin mga Quraysh para Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin amin kahuta sin wahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam serta inyaon dahil mga sabab sin kiyasusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sa damikian. Sa sumakawa inyadto in katantan pakarajaan biya na sinagi di ta matungkad in hikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala sin pag-agama karna in pag-agama sin kita pinag-agamahan ta agama sin Allah subhanahu wa ta'ala serta in inisya in nagbabaya sin katan pakarajaan at sabab ito uno-uno na sadya in biya mga amin jumato iban padatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan subay hadja magrida in kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya daha amoin kakahinang sin junjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in hamihatu in kahalan na in siya masihalawang kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ini mga katautay manghuran sa Islam in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala tagnaan taring ha panagnaan niya
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bi ni'mati rabbika fahadits. In surat yagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katunyo daing ha amin pagsapah iwot lang niya pa waktu duha. In Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan niya sumapapaamuin pia panjari niya. Adapun in kita niyo, wala kita niyo kerihilan kapatut sumapawat malaingkan suway hadjahangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin imian kita, wallahi, billahi, tallahi. Karena bang insa patapapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk yan to kasatuan dakula, sin kita ipon sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan, mga katote manghuran kaagam Islam. Inyad to nahinang sarab simbi mga nasusain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kiyadto siya sin hambuk babae. In babae ni Beta kato tanyo riwayat dengkan Bukhari Ibn Muslim damikian Tirmidhi Nasai ang niat tulong niya in hambuok babae para Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtawakon in babae nilang niya hi Ummu Jamil imra'atu Abi Lahab. Pagkahabihayat to sabab may taini nakaingat sin naguta in pagdaog sinwahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in mga sila habianahan in ini panulang nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam tumatawa timutungop sila dimurungog sing Quran tiap-tiap in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa kaniya. Labi-labi na tuod hi Abu Lahab amuin banasin ini pagtawagod lang nga Ummu Jamil asawa sin Abu Lahab. Nasalta in mga ayat magnaog para Rasul sallallahu alaihi wasallam di nila panghimutingon sabta dahil mga kanila magbayta ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala magnaog para Rasul sallallahu alaihi wasallam magpakaian sila inyaon bukon kabtangan sin manusia. Ya, so niya panaksi inila sin inyaon kabunnalan sa sumakawa pasal sin abugo nila iban kuti nila haamin bukon sila inamuin piaratungan naroon hayaon lando indukal nila Rasul sallallahu alaihi wasallam parhal in Rasul sallallahu alaihi wasallam na lang takampong nila dugo nila sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon din ha mga liuran sin Arab wat malangkan aun hadya parsukpatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kanila. Naroon ini laung hi Ummu Jamil para Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ara syaytanuka illa waqad tarakat. Pangatod kulang niya ini biyonsak na kaw ataw tinggalan na kaw sin ini saitan mo lang. Amo na in kanaog sin sura ini. Amo na in wadduha wal layli idha saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ibot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu duha. Iwan ibot pa waktu rum. Doon na ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. In ikaw, ya Muhammad, wala kau tinggalan sin Tuhan mo Rabbul Alamin, masawain hula, makahibal in manusia paununo na kabayaan katuon maksurod, pag waktu rumbihan hipos ingkatan pakaradyaan si manusia, sa sumagawain pakaradyaan ini wala nalawa dahing hatuhan Rabbul Alamin, in pakaradyaan sin ipon niya, karena indum lawi pa insawa pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing sinsawa sinadlaw. Tungod pakatan ipon niya, amin wala niya piyasaran, di niya pasaran, ingkatan piya panjari niya, halaw man sing gumiini. Labi-labi na tuod, indiaak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na di niya pasaran sa mabdaak niya. Bihan yan ini kamaksuran niya mga katawtay manghuran, ang Islam. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. In ikaw, wala kau ini yasaran, atau wala kau tinggalan, sintuan mo Rabbul Alamin, iwan, in ikaw, wala kau kiarugalan. Sebab na inda jenis na inggim wa bisara para Rasul sallallahu alaihi wasallam biya pamahagya longsin bahasa sinug in biya mga bisara para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab ito doon hay ni biyaitaan sin Allah Ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tungod paparkala sin pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya na lami luwa di siya pasaran sin Tuhan na to Rabbul Alamin sababin siya halawong pamarihara sin Tuhan Rabbul Alamin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sumunod ayat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairun laka minal ula. In adlaw akhirat, labi marayaw kay mo ya Muhammad, daing sin amuin, ini adlawan ibanduman sin dunya ini. Ang manimbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sababian in Rasul sallallahu alaihi wasallam habihat to in kahalan yang pana in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magtuyo magpataod sin amal ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagsukur patuhan na to Rabbul Alamin. Hatat kala biyaitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indirihilan sin Allah ta'ala kanya karayawan. Da hindi halaw man sin dunya ini. Huwag pa kiyaririhil habok manusia. Biya sin dayaw kiyaririhil kanya. Hangan in siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda niya misan pa in daak. Nakaunarayin kaniya, siya pa in nakatayin babaw rin nakatan. Amoy hindi ha ngan sin dunya, laung ta amin piaguhulaan sin ini bangsa manusia. Nagabi ba na tuod in dilihilan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin tuha adlaw akhirat, amo na yung tutungbasan sin Tuhan na Rabbul Alamin, hasababian na puspos in kaagi-agi niya, tumukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kita simbiyaitaan,
in pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nakaridda dahil hakatan pag-ibadat sin kanabihan na kauna iban sin ini labi-labi na in mga umat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan nakauna iban sin nakahuli hati niya in ikaw karihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadun niya habihan in darajat niya unin sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apala akuna abdan syakura unin itong basko pa Allah subhanahu wa ta'ala habihan na in karaywan dihil ka ako di pa ka ako lang ta timindog at tindoganan sin ipon magsusukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan sa mga katawtay manguran na kamasla. Habihay ini, in kita nakasuod palikusan, insyaallah ta'ala, amin di kita makabutas, nakasuod kita palaon sin likusan, sin umat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haamin subay kita, daisab, magkira-kira sin ginawabaranta, magpataod, sin amal ibadat, tabiya sin pagpataod, sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam hakadar kakausan sin kita. Bihan niya. Hakad na in mga sila nakauna rin kato amo na mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin pagmatuyo nila murul haamo intiranan liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuyo nila simingod sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo hindi sila himinang bang bukod dahinang napatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam na hasabab ito intuhan na to Rabbul Alamin nagrida na kanila kinyari pa sila balog-balogan halaw man singgumi. Nangyadtura sampay pamahuli mahuli-huli rin ha mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang masi miyumurol halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakahinapusan sin adlaw masi-masiin sila yaon makalamod hatumpukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab in ummat niya na janji yan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbaita niya law niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. In katan lang niya sin ummat ko makasud surga. Ako na hindi makasud surga, hindi mabaya sumur. Ay kawaha. Bang kamu hisiw baha, hindi mabaya sumur. Asawab lang lang si mga sahabat ya Rasulullah hisiw isam. Hindi mabaya sumur. Manjalbiyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin pag-ianon, umat amin mabaya sumud, in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Isiyusin magtaat kako, amuan in mabaya sumud surga. Apa in kaya tinggalan niya na wala niya na nahinang, na inyan, bang hinangon si manusia, haulihan niya, puas din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuan hindi mabaya sumud surga. Yan mga katotay mong sa agama Islam. Naroon ang giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat hikalima, wala sawpa yu'tika rabbuka fatarda. Iban daw sin Allah subhanahu wa ta'ala na dumatong daing dirihilan kay no sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Dumatong da. How no siya rumatong? Haadlaw ka na. Bukon di halong sinini dunya inihilin sin Allah Ta'ala. Karena ingkatan amal dito haadlaw ka na. Ang kana, biyata kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah.
Inarisin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga bariman, ya kamu amin nagdaraawa bariman, amin yaon na mamaugbog sinlukon iman unum, na bangmatan-matan ng pag-iman niyo, na insya Allah subhanahu wa ta'ala makalamod ka mo mga nasabot yan to. Na, doon nga laong niya, irihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ka na, indirihilan din kaniya, magrida kaw, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, apak mo na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ng pagyanon, fiddaril akhirah. Amuin magrida siya sindirihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Wala sawpa yu'tika rabbuka fatarda. Tiap siran doon hay nisin mga sila mananafsir. Laong niya pa'atahu fil jannati alfu qasr. Fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu min al-azwaj wal khadam. Bita doon haon laong niya indirihilan dahil nga mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam halawng surga iwo astana in tiap-tiap astana doonhan jukup-jukupan in mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga daraakon halawman sin mga ka ini astana-astanaan na sabutya. Ako yan, mga katawtay manghuran, haaka ma Islam. Mahita timaod na rihanin banus niya. Sabab na inkatan manusia, usog babae maas bata, kaya susulatan siya sin ini suko niya. Halaw pa siya pakandangan ni ina niya. Insulga niya, iban sin narka niya. Yaon, bang niya maurol inyan, indan harap pasulga, in madawhat niya sulga. Bang in maurol niya runha namindan panarka, makawa niya in narka. Amuanin mabatok niya. Naman jari, in kaya susulat ka niya yadto. Amo na in surga, pagkabusin siya nakaharap panarka. Isiyo na in maka, ini kawa yadto. Sabab in yadto, aun na, piyapan dyan na siya Allah Ta'ala rin na tumalawa na mga katawtay manghuran, magwaris-wiarisi in manusya, dito kaadlaw kana, kawarisan sin mu'min ingkatan sulga sin kafir, kawarisan sin kafir ingkatan narka sin mu'min. At sababian, mataod dahil nga mga balabi-labihan surga, kaadlaw kana, inyan, patupon sin Allah Ta'ala indirihilan niya rito haadlaw kana. Kasabihan, biyayta sin mga sila mananafsir na in tuko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dunhaon iwo-iwo dahil mga astana jukop in halawm sin bayan launta ini yaon in kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan na sin mga daraakon katantan halaw man ito amuin mag ini khidmah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran ama Islam. Damikian kaya sudun hay ni. Dahil mga salaggo-laggo law niya wa min jumlatihi nahrul kausar. Lamod na rin doon haon in pag-ianon suba pagtawahon al-kausar. Amoy in launta iaon na ingkatan musa indajinis na singkatan amoy in kauugan sin mata sin manusya dan di hababaw sin gumini labi in dito haadlaw akhirat in pangaring-ari sin amuin biutang doon sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan hapamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin
Inna a'tayna kal kautsar. In ikaw ya Muhammad, dihilan na mo kau biya long niya sin al kautsar. Yan, hambuok. Damit yan doon nakalamod, dilihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amon ang pagtawagon haog, amoin lumpangan doon haon, in tuwig mainom sin tiap-tiap umat niya, amin painumon niya ron hawak tuyan. Ituan, iniuhaon sa lama-lama, bang sila makainom na ron haon. Amin tuwig, painumon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga umat niya ron hawak tuyaw. Sarta doon haon na in pagsapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga umat niya. Ako yan mga katotay mong huran, hakam Islam. Napag-ubos doon haon, ini pagpakuyag ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin bakas kasusahan niya hawihad to nakuta in pag naog sin ini Quran harap maun kaniya, sambil doon haon gimuha in pangudyo-ngudyo ng panggura-gura kaniya sin Quraysh, habihating kahalan, doon haon dihilan siya kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ubos doon hay ni siyabot sin ini Tuhan na to Rabbul Alamin, in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Sibuda in dirihilan niyaon lang ta harap pa tiap-tiap manusia. Bihan tiukbal sin manusia, harap pa manusia, wa ta'ala piatum tum Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, biada siya siniyan, ayaw ko masusa. Misan hindi hakasiwi-siwi mo. In ikaw anak yatim. Mahita anak yatim. Hambuk riwayat, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsin manusia, in biya mga kasusahan, iban sin kaliruan, halaw man sin kumiini, habihatuin kahalan niya, bukun siya sin kamatauran si manusia. Ini kaya na naman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena doon haon, pagwapat haama niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, baya-baya imumul 6 tahun na naipat na siya sin apo niya. At niya, sin ama niya si Abdullah. Doon hayaon, baya-baya, imumul in Rasulullah 8 tahun, nawapat na isabi na po niya. Amo na, in kaipat kanya sin amaon niya, hi Abu Talib. Doon hayaon, amuin wala siya piyasaran, sin amaon niya, abihat in kahalan sambil nahinang siya Nabi, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi, in pagjagasin amaun niya kaniya, wala siya piyasaran, danan, amuin di makahibal in Quraysh maminsan kaniya, pasalyaunin amaun niya, amuin iya atod sin katan karna, ambuok deng ha mga nagdaradungan sin ini muna-muna na in Masjidil Haram, amunayin ini, labi-labi ng Ka'batullahil Haram. Iban na sin, amin tubig jam-jam yaon, siya in launta nagdararungan doon na yan. Nasabab yan di makaus-using Quraysh misang pagyadi in amoy in dugal nila. Iban singkuti nila Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila makaus-us. Amoy yan to mga katotay manghuran haakam na Islam. Na pagubos, doon haon lang niya. Simuno in ayat, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Lang niya, iwanin ikaw, bakas kau nalawa, da sumagawa, hidayatan kausin, Tuhan mo Rabbul Alamin, nakabalik kau paasal amuin, ini, nakabatok kau nagbalik biha, natin niya, biya dasin biya wala na lawa yaw. Sabab habok yan turing ha mga
hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hipananam ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kasigpitan niyadto sabab labi in bugat sin risala sin agama Islam agama sin Allah ta'ala dahon niya asabab yadto habok ya undeng ha mga pagmahil sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyaon katan in Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyay niya yadto katantan lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in mga piyananam kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin na asabab yan in mga pagkaradyaan yaon na habuok ini dahil ha mapatot pamintangan na to. Aon dahil ka to magpakananam habihaning kahalang niya. Halaw tiyan pa sin ina niya, in si in ama niya wala na roon, nawapat na. Aon waktu bihan, ina isabing makauna, habihan to. Amin lawag-lawahon, sin bata bihan, bang siya lumaggo na, akakitaan niya in katantan taga ina siya rainuay, abok yan to rin mga kasusa, sin bata bihan, akasiwi-siwi niya sampai siya lumaggo, maglawag siya, sin ina niya. Sumakawa inyan katantan dahil ha mga biyeta sin Allah ta'ala ron haon lang niya in kaaunan mo hambok kaw rin ha mga ini pakir. At isin pakir ini kulang kabus bihat sarta na ini kaw mataod ini iayupot mo. Mataod halawman mo. Lagi-lagi na in hula magkahajaman timpo nila yadto, mahunit in kabuhianan tunaon. Sabab hula igang, way roon tumbu-tumbuhan tumubo, doon ha amin ini lauman yaon. Tiyo dalong taring ha mga lokal, aun doon haon, kianong, bukonin katantan, luhaya, magtanom, doon ha lokal yaon, sabab na lupa igang, damikian bud in katilibot niya. Yan, hati niya makananam na hadya in mano siya kasigpitan doon na yan mga katawte manghuran agama Islam. At sumakawa, biyeta sin Allah Ta'ala doon na yan, habihad to na in kalam masing kabuhianan mo na dihilan na mo kaw pagdaya. Pagdaya hauno. Pagdaya halaw sin bigi jantung. Sabab biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagyanon lang niya pagdaya laysal ghina kasratul arab walakinnal ghina ghinan nafs. Bukon impagyanon dayahan aninyaon na kaniyain panyap kalbot halaw man sing gumini. Uno-uno in kabayaan niya sukaton uno-uno in kabayaan niya ini hinangon, mahinang niya. Pasal sin, ini yaon siya, mataon alta niya. Mabi niya yung kabayaan niya katan, bukon bihat to. Dahil baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, impagyanon dayahan, amin dayahan, in bigi jantong pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga tao, bukon manapso, mamarahin na rin, diin na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya, yaon damasiin, pag alhamdulillahi rabbil alamin. Yaunda kaniya impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ubos simpagsabar. Amuad to mga katawte manghuran agama Islam. Karena amuan indeng ha mga sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pag-ubos doon haon, biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pagin hawabaran niya natungod marugaing din kaniya bangunin hinangun niya asupaya masampur na impagkamano siya doon kaniya damikyanin kita niyo doon haon haayat hikasya hambuok
dahil ha mga mamamaruli, ha mga anak yatim, tindukani, hangan inikaw biya sa pantun ama si mga anak yatim. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaiyan, isiyo-siyo law niya, in magkainagon umayupot ha anak yatim, na in siya iwan ako, bihay ni kami halawm sulka. In siya iwan ako, bihay ni kami halawm sulka. Hati niya sin tudlo iwan sin laso halawm sulka. Hati niya nakaakad-akad, naglulundang panon halawm sin surga. Ayan, ha mga tao, amoy nagpaparuli ha mga anak yatim. Bihan mga katautay manguran, aka maisla. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Na damikyan law niya, aming mga sila, mga ngayo-ngayo, na ayaw mo sila, biya mga ini, pasaran biha. Hati niya subay sila, parulihon. Na murakuman, in pagyano nini, mga ngayo-ngayo ini, aw niyan, mga ngayo, amoy in kakunahan niya tuod, na inyaon, subay tuod yaon karihilan. Sumakawa, bang in mga ngayo yaon, ba't na wajhi muza'atu lahmin. Bang masi-masi, aon dahing ha mga umat ko, magtatawap, hati pag yan magtatawap, ini maglibutan sing kabayan, kumuko silawak, ibang pag yan, assalamualaikum, ibang pagkupya-kupya, assalamualaikum, nagdara na supot-supot niya, simpagluluunan bihan, mga uniril kanya bukas-bukas, amuad to, aun na magtoy luluunan niya, bang dumuhal kanya sin, pag-uus siya to, mga pila adlaw, aun magbalik na isang madto, hinang niya na sa pantunsuki, inyan di naman jari rihilan in bihat. Sabab laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang masi-masi, aun deng ha mga umat ko, habihat tuin hinang, haadlaw akhirat, igan sin Allahu Ta'ala inunod sin pamayhuan niya. Hati niya, kikita kailo imbugang deng hakalayuan, amin way unod sin bayhu. Biha. Amuat to hindi manjarisa sumagawa. Beta do naon sin mga ulama, intungod pa mga sila, amoy in, pag iyanon magkakukunahan, amin mangayo, kaingatan mo yan, bang kampong mo, kakilahan mo sila. Hangkan na ini subay-subay tuod, amoy in, nagsusugpat-siyug pati in magkampong, karena doon hayan, kaingatan mo in kampong mo bang biya diin in, amoy in, ini, pag ini, law tapag ini kahalan sa kabuhianan nila, di malawa din kayo, kasabab yan hambok kaw rin ha mga mapatot tumabang kanila. Biha, hangan sin pag-ianon sila to rahim, amin pagsugpatan dahing haamoy in rahim, hati na magkampong dahing hama, kampong dahing ina. Bihan yan. Sabab muna magtabon sing kasipukan, amin magtawtay manghud maglawlasya. Bihat to mga katawtay manghuran, ama Islam, subay bihat to ininangon sinambok pambok ng tato tanim. Na, sa biyayta doon na yaon sin mga ulama, in haaturan sara, manjarikaw maguno, manjarikaw, misan siya, amin di na makasandal, mangayo na siya, karena sin kasigpitan niya to lando, subay lang niya in kaaw nandunhan, in taori mirihil, surun siya sin, ini ulong, iban amoy in, ini magtuy siya mga maunuwihan. Pasal sin aming kahalan sin ano niya. Aun wakto misan di sumukat, hangan, inyaon nagkakunahan tabang, di na siya kakunahan, amin
kakitaan niya tumayakin tayo manghud niya, magtuwi niya duhalan na matusing kagugunahan. Pihan niya, in pagtawang, subay lang niya, doon haon haturan sara, amoy in, yaong doon, inla sa ibang ulong, halaw sin, jantong sin tao tumatawang, paaming tawangon ni. Bihan yan, mga kataw tayo manghuran, nakamay Islam. Wa amma bini'mati rabbika fahadis. Na, doon haon lang niya, in, kahinapusan niya ayat, bunal-bunal tun, in mga nikmat, amoy nakasil mo. Na, subay mo lang niya yan, hipa, bistarahon. Hati niya, pasaplakon, pakatan, in unyo. Bihati namin, labi marayawihan. Mahita, hamaksud bukon mo'y pag-abbo, bukon mo'y pag-riyak, maksud doon haon na supaya, ando kailo, ibang kaiba ng isab, makapikil tumabang, ha mga amin nagkagugunahan tawang, bihan niya, bisarahon. Na labi-labi na, biyata doon ay nikmat, habi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyataan si Tuhan Rabbul Alamin, ma'alim min khairin pahaddis ikhwanak. Uno-uno na, inkiyahatihan mo pangingat marayaw na bistarahan niya mga katawtay mangguran. Sabab sa lago-lago ni Imat dirihilan, amunain, lang ta, hinduan mo siya, sin panghati, amin hasupaya hikarayaw sin, uno niya, hikarayaw sin kabuhianan niya. Kita kawya sinambok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun si mukat madtukan niya na ngayo. Lang niya ya Rasulullah wayrun na to din niya mga ini lang ta kahalan na mo ini masigpit na to lando. Uni na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun lang niya kapanyapan mo habay amin manjari papanaukon. Lang niya Rasulullah wayrun dukaing deng sinini inihipaghanig na mo yaon sarta mo inipagsiog na mo. Naiwan no palaw niya. Aon niya onong niya hambuok biya mga pakayan-pakayan na mo bang kami magkaon na roon na hibutang. Lang sin Rasulullah kaalam niya matto. Kaaman to pabay. Napagka niya matto, yan na diaraan niya lang kaya yari na ya Rasulullah. Iyang kat sin Rasulullah pataas indua panyap diarayat to hisiyo ka mo mamiha ini. Long sin hambuk long nabihong kun hambuk dirham. Ay long sin Rasulullah hisin kumanap. Long sin ang katawihon kun na 2 dirham. Kari anong nga 2 dirham. Ang panyadiuhalin, panyap sin tauyad to. Uusap pa niya iyan. Long niya, in hambuk dirham ini, pamihan pagkaon ha ahli mo, ampa mo sila, inibinan, ubos ang pakawing marikako. Pagbing mo sinamin niya to, ang ini nagdasi namin pagkaon pa ahli niya, ampa nagbing maon, laong niya inambok ini pamihan magtuka pa. Yan, bangkato kapa atawa utak. Ang patiyang kayan kaniya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya kadtukaw, ragpataas simbud, pangawa kaw magtukahoy, ang pamuhirakang pag-uus na mo na yan. Na pag-uus, liaba yan ang kapito, nakakaon na para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na kamis niya maraya. Laong niya Rasulullah, ini alhamdulillah, dayari na lang niya in kuha. Namin biya mga nausaha ko, alaw sin biya ang kapito, biya ano alaw sin Rasulullah, parang wala na kayo mo. Tuyan na hinang mo yan. Amoy ning pag-iyanon, unuing kaingatan mo, panghinduan, amoy ning sa lago-lago nikmat, dirihilan mo hambok tay manghud mo, dihilan mo siya pangingat. Uno-uno na parkala, pangingat. Labi-labi na tuod, hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod papag-agama, sa lago-lago nikmat, hikarihil mo tay manghud mo, amuan in, madawhat niya, inbungan niya ito adlaw kana na mura-murahan niabot ngayon wakto na to mga katawtay manguran doon hadyahay ni patugtungon na to in
ini pakarajaan na to, manghumbay dako kanyang katan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين